Hey bafowethu, uMathiphandile Sotheni lotshola ngokubulala uWitness D ebe-aphirile naye ekhoti. Hayi-ke usamile nento yoba istate asina case ncam against yena kabulalanga uWitness D, but kune-revelations ezintsha eseziphinde zavela. Thindi nithathe a few steps backwards nje. Zibhizi ikhoti zethu njengoba ku-aphire uBrown Mokgotsi kweyakhe ikhoti, boku-aphire oBrow Joe Sibanyoni kwelinye icala, naye bekweyakhe ikhoti. Ndizanikhumbuza. Ubulewe uWitness D ebulawa phofu ngubani uWitness D? uWitness D yi-witness yethu eya-aphira apha kuMadlanga Commission yasibalisela istory soba kwabulawa umuntu kwaze kwathiwa yena nguWitness D makathathe lo mzimba loyo lahle edamini. I-directive yakhona iphuma kuBrigadier Julius Mkhwanazi. Hayi akubanga kudala bafowethu, ngoDisemba 7 into yoba utheni sebemdubulile utshonile. Hayi-ke lambile nje ithuba samane sisiva bathi amapolisa noko i-investigation yana yakhona ingathi iyayicaca seva sokuthiwa babambe bani babambe uMathiphandile. Hayibo seva kuthiwa lo Mathiphandile futhi wayeyi-former special task force member. Mna hayibo yavele into ethi vele kuyabonakala into yoba indlela kadulula ngayo uWitness D vele wadululwa ngumpethe. Hayi ku-aphirile apha ecourt uMathiphandile for the first time. Hayi wathi efika wabe sithi njena akazani nayo yonke lonto le, phofu wangaphele lapho wabe sithi akazi kwa lo mntu wayemrepresenta lo mini ezini igqwetha lakhe langalo mini, wabe sithi akazani kwaneligqwetha abathi ligqwetha lakhe yena. Hayibo yamangaza nje into yakhe. Ayakubanga thexa xa kephinde ebuya futhi for i-second appearance yakhe weza seke siza nelinye igqwetha. Hayi-ke yaqhubeka icase yakhona imani postpone engafumananga ntoni, engafumani ibheli. Hayi-ke ngoku uMathiphandile uveza into entsha apha bafethu entsha, ingathi uMathiphandile uthi uyazi okay sazova mose ukuthiwa kunalomnye uViandri Pretorius owavele wathatha umpu wawujongisa ngakuye wazisa wazibhekisa kokhokho bakhe, naye kwabe kuthiwa uyoswaleka ekubulalweni kukaWitness D. Namkhumbula ndithi yena yena kwelacala ke labantu babelistiwe nje kwelacala laba uBrigadier Julius Mkhwanazi babepha kule list leya. Waye yi-reservist ke yena uPretorius wakhona lokuthiwa wazidubula esegarage. Hayi-ke ingathi noba beseke bona into basebeyamsondela noko amapolisa wabona into ba than into yoba ndibheke ejele ithi ngcono ndizihambele ndizibhekise kokhokho bam. Hayi-ke into ngoku entsha evela ecourt bafethu, uMathiphandile uza nento ethi uyazana yena nobani nalo wazitshonisa uViandri Pretorius lo wazibulala. Hayi bona zana njani inoba u-aware into yoba because kaloku le case involve ezikulu bafethu, le case involve nje ezikulu, so u-aware into yoba sebepick up pha napha noba uyibona nje bekhona i-evidence nyana njengathi ayinhlanga akazathi ajongane nayo. So uthi ke ngoku uyazana noViandri Pretorius, naye lo tshona ngoba waba nesandla ekutshoneni kukaWitness D. Wazana njani naye? Hayi bayazana bake badibana nini bake bayodrive nje around nje bake bathatha nje ukubone sathi into yi-joy ride na abo bathe belapho. Yena uViandri wathi hayi manje ndinengxaki endifuna ukusota uthelwa yona apha, engubani engulo Witness D, ndifuna ukumsuselwa yena endleleni. Uthi ke hayi-ke according to yena uthi intetha yabo yaphele lapho, otherwise ayonguyanga umuntu owabulala abani uWitness D. But amagama afana nalawo uyawazi yena esuka phi, esuka kubani kuPretorius. Hayi andikho sure bafethu, kodwa yona icase niyayibona noko into yoba kuya kukhanya ngapha kuleya tunnel ngapha on the other side of the tunnel, noko kuya ufifana noko kuya kukhanya khona into engathi njalo akaseyivezile. Uba izathini into yakhona hayi bafethu asiyazi, sihleli sijongile sibukile.